kage sidi nào đi cùng cái nó đi buồn này buồn tan đi ta ini kubur tani sasadak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ko na mga ida ka na makapungula na si Damaranusong nasya ka na di lang sa bubaya ka na si Matayda Alia. Sultan na ba isang ka iya matunggo. Pilih lang yang kuna iko sira no to mga tama malubud makalipat. No badi kalukalo no basirang pagpakatadam ko di kang giginaway. Sakati Madam Alia sa bangan ipamakin kasukan na kan saunin sa bangan dito ng isa sudi. Kaso kumusukan ng tanaw rabula lamin dalam bisat tila buda pawingin sa wasalam. Kabulawan na betunay kinuraya kigina asa kung giring nada ko pa kaube akagi di ko karaw iyo bulawan na sadar di ko ya idung budam ya aku tama kasih ni paya sekata sumilam ade pekarong genata namanya kapula udah nasu kini sampai ia bentaya anaka sulawan sagina waktu na inilah udah kaini kupura kumka saya sakatona begitu saya ginawa ko na dito na yala di madamalia mi sulit na behin samtanga na matang wagina na sudirag Paginalang yamanto na sa arina wade ko pa kaube ada ko marorengipun ere ko islalagi nakaubini nagumit ay sindin siunaya napay di na sumaparo di na
pandeman kurun mate idiman mata dena dia kau na madamiran kau debuka sopan tuno ginawang kagian aku mirwe apa pantagenayan adiduna adia Yesus kudesu udaku anak-anak saunayan anak Yesus kagenan dosa datan beiyasi mademadiam asulila angian sariyamuna isetakun dalam kekaunayan tanah magedilan hidup mademadiagi nakatan surina adinam Nakana sauna yana natanga kabusa saudi Sakapapan tagana ikau debuka susaka Penganton sarina kumarore ibunan Ikui selalaki kami asino akenun Amalula mama ayun nasimade malim Makasih salamat aku salaka udi salaka Inu mademalia sagina nilalakum Mini tande iriku islalagekan Sale kopi mani bulu Enauna alian Kamarat tersuki bulu kekurangan ranong Nato musuh madiam kakak ketagu saginam Nilalaku sa salamara kasambet